Mentakas ngi khatnai tring opera arajar arpsan lapin imbiang ya ka Women's Organization of Ribohoi District. Hak jelang kaulalong hanongpo hak ba ka kong Marjun Merseng kla shajit kum ke presiden batmai kanya ka seng bat ya ka kam general secretary lajit ya ka kong Margaret Moksha u MLA jong ka mahati ba chadas marnga lapan scam ya kena kam kibaladon hadu arpro prangut kentup ya ka presiden bat general secretary ya kan ya kaseng la seng house nem arajar khatsan haying sa jong ba didi lapang bam kwai hadwar blay kum gajing burom yo no seng la penlong ya gajing sabjar ka ba minit habakren hakan ne gajing penskem ya kan kam ki bathmai ba chadas mangar lo ong ba kane ka association wala ude khot jong kane ka association kam dei pat banya khlelang bat kasan perthai bar lo ong ru ba nadu mentakas ngi kane ka association kan tre kam pura bar kan ai gajing sakri ya kan thai bar klok mi ba shem jinjar bakin perstu pajba halal ka hok long brew man brew jong ki kanthai dengan penpenaru penadu pada kesini dekat kendai jelek jong benai nopra jong kesenian barajar arpusan kilalong kinok kitkam kibopura jong Women Organization of Ribohoi District hakaba pinbod rindiru katkum ke constitution kabala bu kabala tahu kena maka bertahapan penyiar berbentelun ya kecil sekali jom kali kesen jom pi kilong kami apa betul Ribohoi baik kecil di sini sedang nak kali keluar mana bagi lapan skam ya kita pi baru kilong kita jom Women Organization of Ribohoi District. Nak kalian ke jom lima hari orang di luar idan kuai di jengui berkecil kamu ke jom i bansen ya kali kesen jom kilong kami Ribohoi idan dijuyui dan kamu pengidan kawai kesen ke bergerbang dalam kesen arti wajah kepamili di founder member dalam ke kau kawai kesen di pelatih Ribohoi ila sudai bandar kawai pak kesen kata kali kesen jom kilong kami kecik kamu jom kecik kesen yang kini kawan kepada kau kadai kecil bagai temri Ribohoi kalau anak roy bagai temri Ribohoi kadai kawai ke district ke babaro ki bhai kama berkadai ke temri Ribohoi kadai ke temri Ribohoi ke district hakaban ki babur ba ki nongson stong na ki wei ki jakaru itu ki wan stong na temri Ribohoi kumta kecil angnon kecil kuat jadi nongson warna yang kecilnya long shitli bat kecil long kawai apa betul Ribohoi kita kali kepada long kabar kecil kecil kuat bat sen yang kesen kadai bat penio iwei long kami yang kau jom long kami ke sorkar India ke sorkar Meghalaya kadang ketong ban ai ke hok kilong kami mana ban penyo ai ke hok pa idan kam kilong ya dalam indan kilong ya mana penyo hok kilong kami ang ne ham Ribohoi hoi idan kilong ni idan kiwei sen malam pre kini ke jibi jogi ban sen ke pang ya ke sen kilong kami kadai ban penyo ke hok kilong kami inom ya tai sipun habede berkata ke sibi no nangka kebalai kejingkuan bat penek bersa yang diri di Kristo hat Henry Ribohoi jongi dan sipun diri di Kristo tang kijat jingshat ki bangi idan pun kali kesat sopan kesat kenjo bentai kesat sajar kesat lakon pau kesat kerut keban kiwei Bat hari Ribohoi jongi idalah kejong kariam kejong. Hanong tung harai nong tung kumtu kiriam. Harai nong kham kiriam kumtu. Harai apok har alang do kiriam kumtu. Bat kumta terang. Idan halang kejong kiriam kejong. Henry ngilong kawai. Kene kejing kuat. Kejing angkut. Naga yang punya nong yang jongi ubala klan do bom dan syurga ni.
Nangka kejikwa kejong leu berapa nong yalang jungi beri kupa juga sabri mai. Yu i kijing sniu kibala kendai bala hati ulang kesal. Ketua bawa mana berpenyo di hak jom kilong lebih. Kehap pro anta bagul kidong yalang jom kene kewon. Kalau dia kewon Indonesia, maka kan mau kewon bedang lo presiden ikong JJ kelang. Tidak boleh kikis semua. Hak bagi yalang ikna kenai ikilong kami iberman bagi kedua ikiciknya. Hagi bentar berkaitan. Isu tu apa orang Idan kijikja kibaja shaban jo kejala kati. Kebagi long kami itu kru apa kita jingle shaban. Manoban kenal. Manoban bi shaban. Kumta kejikda jo kawan. Nanya kita long kejikku. Hakabalan ma jo di inong yang mengi inong di kemar kita dari dalam baca. Hanong po inong di bawah benar po. Kemudian hamstring inong dokter po. Hajiran inong di bawah. Hamro ini dari Pak Taman berpunta tidak sekian di sini dong. Lembar jadi ketika buat lesek dilam di kendor bagi inomikman baru penyetelan batu sangkar jelas. Kesokan jelas kecuali dan batu social welfare. Niskomen bagi advisor juni community welfare advisor jokawal idan po social welfare. Mendapat seniru idan berkes kepada anak-anak. Ikilong kami apa imlaman wan bagi ini. Hagap mati kilong kami pilaban ship di kesenja bagi orang pergi konten pay iparanong kami ikilong kena kiba marjinnya apa bagi kecapai ini itu. Nanta susu pada kami terdatang. Nri na kalian jauh dari kawan kan kentiuru yang imam sama. Hagayo kawan. Agak kurang besar.